Kienu 24 in-nomini li nxteħtu mill-kandidati Laburisti sabiex jiġu eletti 5 deputati fisem il-Partit Laburista waqt l-elezzjonijiet każwali li saru l-ħamis filgħodu fis-sala tal-voti fin-Naxxar. L-ewwel kandidat elett waqt din l-elezzjoni kien Dr. Michael Falzon li kontesta l-elezzjoni każwali fuq l-10 distrett elettorali wara li ċeda s-siġġu tiegħu fuq dan id-distrett Dr. Emanuel Mallija. Michael Falzon kiseb il-kwota ta' 1535 vot mal-ewwel att wara li kiseb 1646 vot. It-tieni kandidat elett b'dista kbir ħafna kien Chris Saġus li kontesta l-elezzjoni każwali fuq it-tieni distrett elettorali wara li ċeda s-siġġu tiegħu il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. It-tielet kandidat elett ftit minuti biss wara Chris Saġus kien Joe Debono Grech. Debono Grech ġie elett mit-8 distrett elettorali wara li ċeda s-siġġu tiegħu minn fuq dan id-distrett il-Professur Edward Cicluna. L-aktar żewġ distretti li fuqhom kien hemm taqtija viċina ħafna kienet bejn il-kandidati li kontestaw l-elezzjonijiet każwali tal-ewwel u 12 distrett elettorali. Fuq l-ewwel distrett elettorali wara li ċeda s-siġġu tiegħu id-deputat mexxej Laburista Dr. Lewis Grech, it-taqtija fil-bidu kienet bejn 3 kandidati, Dr. Luciano Busuttil, Dr. David Farrugia Sacco u Dr. Jana Mintoff Bland. Fil-fatt kienu biss b'differenza ta' 38 vot li fl-aħħar Luciano Busuttil rebaħ it-taqtija li kellu ma' Dr. David Farrugia Sacco. L-aħħar distrett li nagħlaq kien 12 distrett elettorali wara li t-taqtija deret mill-bidu li kienet ser tkun bejn Deborah Xkembri u żagħżugħ Clayton Bartolo. Kienet Deborah Xkembri li fl-aħħar spiċċat ġiet eletta minn fuq dan id-distrett li ċeda Evarist Bartolo wara li ġabet biss 95 vot aktar minn Clayton Bartolo. Sa dan it-tant l-elezzjoni każwali għall-kandidati tal-Partit Nazzjonalista mistennija ssir nhar it-3 ta' April.